megalayapost.news. Kesenjuk kirang Bashnong Riboy District mentaka sengi jaga jing sorong kelalik burom yau ba Renal Karkami ubadai Vice President ke Meghalaya Cricket Association bat President ke Riboy District Cricket Association ubala syajit kumu match observer ke BCCI haka jing kai cricket test ke balai hapadeng ke India persya ya ke New Zealand keman selong haka shitrik naiwing ha Mumbai haka tai ke jing burom la don langru do ba bibi makdo Chairman kesenjuk kirang Bashnong Riboy District haka jing don langru ba Renal Karkami dan ba kirang Bashnong bat kum kesenjuk kelapun kub burong daga jain rendia rengkat kesong pisah kum ke jikit bok suabo ba Renal Karkami unmi naga nega jelah hakalai putre kurisau burom ya ka Riboy ke bi ke jongi ya tham Riboy ya ka ri bat ke jat benriu daga bala pun kub bor ri daga BCCI panlong kum o observer jonggane ka Board Cricket of Control of India kani ke burom ka ba impat juga so bat ngim YouTube hero ke jemut jonggane ka kentin observer dan rei tang jing songu dengkong yu blei ka ar kalong ba nag bantai ba Renal ba syajit ilong dekat ba pura jong ka senjuk rang ba snong jongi ke Riboy de namar kata ngim solak ban song klik ti klem dale klem da penpau ya ke jing songu nag bantai ka kerdan ka ba lawan ra ya ka Riboy bro oi ke kum gadak trong ga jing smo mu jing smo kuman ka jing smo kit kli ya ga bai layo lawra ini kanam menta ka singi la khot karki bat ngi smo dei hero ban pundon burom ni khndiat kan soi ni don rendia ka bangin pun kop te baba ka jan ka dei ka burom abangi pun kop ya ka jan ka mot bangi ai ka burom bagi kerman skam ngani ngijing ai ke baret ke jongi kan ra ya ke burom jong pi hajrong tamme ma anda bilawan pai nagati ke match India against New Zealand angit ba pinsayo da kuwi pat ke burom ka ba kari bat ke jat benri bro kuwi kan itu ipi kum national observer ka jingi dei bat ke cricket te sai sisin ngim don ban ai pi ngi don ru ya ne ka jing ai smo pha khandiat i baret nagaliang jong senjuk kum gadak ke jing ai musim ya pi Subur, ni kerman bagi ke ibaro kinlong lang baka tagi jingilam pasar ke jong kenran bala apa pinmi nang ni kibobon kin kentho ipi kendiat kibi kibobon gede kiboben Henry ngi ken mau ke tu kentien ngobong ba ya ila wan ben Henry kum no kenran tekan ni ke kentien ngai skam ba sai sisin ai kin ben ke boben Henry pilong urang ba ubalawan ra sibun ke number ke burom Riboy ku boleh sibun ku boleh siajar ba pin kan mau dan ya ban ya pelaj ke por kodor ke jupi nam ta kan sengi nam ta ini kam ba habis saya ke pencet ya te wat mengi ha cricket lu nginang ya bubun nginang kendit hi nomor habis saya kam ju kham ailat ki beri nanot ini sana kentam lagi asam tripura geladi member barim di kisijon haman ki match international match baka bisa ka saibu match of soba kini ki page ki jimbit jimbiang jong pro atlet team di bailakai nang tai hapo stadium bat sabaru kentam hebede bagi jing ai tiket iki association jong bahap apa BCCI kemudian page jong bawa match of soba Tingkun gigi ba ka punta berkilap hak yang agak guideline sebab boleh steng apalah maka aduh like page ka bang hap yang terlang berkena ka host association ka dengan Mumbai Cricket Association ka bagi ngi penjang yang aki license officer ki ban lang ban yarap narong sedong te kata ka diga kam ka ba ngalak keliru dengan tiba alik swateng ya tu te ba ka khadu ka bangan summit ya ka report ajen juga match kata kadi laka kuat santrik buat kadur trip show ngan pai di kata kadi ke kam ke ba thamai yang aru buat ini bubun hiru ditang ke kalau ba ke buram ke pengiyo ke ba nak BCCI lang ba sekretari ulang dynamic apa kham ailat ini no dia sadu ki department indoor stadium ke buaya bro state nur tadi state nangalan Mizoram Arunachal Meghalaya ke Manipur ke pengiyo ke pengilak sena hari buaya angte kur pelang tu di Jakarta apa umri tahun tak cricket kadang buat swimming pool buat gym kebangin ailat itu
lu ki sport activities kum ka football kum kena shokin lek sebar kin klan mat ang tu ane hak por ki practice kum ta tinggi persang na kaliang rengi kum ka riboy nia don bin kit kam ka biang nomor ba ka district ke batang thamai hak riboy cricket sen tabang hi do ila don pa ngila ayo ki coach pas BCI ila don ki scorer ila don ki umpire ila don ki pot bos namadan balap pas na po BCCI balala mencnahi madan ti kadi kurku bakraw ha pangadon handa po cricket tu mah kaba meni kadi gawe ka jingyo kam yo jam itu gi kena jungi gi budan mentah per kadang dah jing siu umde usu tri te bat ba khamtam le ki player sebisa jet state haman kategori ni ribuan ngi don le player te dang menin kesni wen gi ulai join lang ba tim mudin ham sning banyalam ulai join lang ba tim kemudian Chandigarh nila kaila artinya trek te kene galat ka ba nomor pengidon ke tim ke biang apa riboy te kene ka last du ko bangi organize kene ka Northeast Women's menurut lik state kon kan tes senior wan kaya po pananong kra ke bawa ti brusnong tur ke ong imlak mundur ba ngadi ka live telecast wa i pro ke pertai ni persang tingi persang ni kalian ngin kam ka RBCA ban kan tiu ka gerket nama kali dang thamai yang iki kata mendai pasti ndri mentapat kamlong suk mentak ladong ke competition kra apreng cek mendungi ki ba nom ta ka gerket kita itai jing batai lengkot jong ak sang supu gede buka yo ndri om sandu ta sing section ai ku ble pi we bang kermen ba ngin persang la ka pasti ka kam ke ngidon nomor ba ngidon la ka jong ke bentas hak imlang salang hak syukri hak senong thau hak ka roi ka par ngidon la ka jong mata kene jingi ai burom jong pianga kamde yang asmet mereka di ngilang baik jong dong riboy pengi kermen nang ni sekhmat tak ke BCI ndri MFA ka football association begitu gi benta haga kebede bat ka kentiu ka sport kentiu ka liang ka pulih nang le ini dan bentalang man ini kersan we Meghalaya Post.news